Khwlaikha hambai Khwna 19 তারিখ April 2025 second season ni Tipra Idol grand finale Nuknai be bono samung bahai choloi tongkha Bising khainani bagwi phaimani oro overall NaiywiTongnai hingke Chini lemon deborma te apon deborma Chini subjonal ni chairman te YTF ni GS president borok ni Chini ADC ni ngui je tabok Tipra Idol cholemani na overall samung naikani khai tongmani hingke tini jehetu office rok bondo ba hothat khlaiwi ang rumui tongma kha samung rok bahai bi choloi tong naigrana tunai ge motamuti samung to paijagno Tipra Idol grand finale o je champion nai winner nai bo scooty kaisa manai o scooty no sponsor khaika Tara Shankar Motors rok teibo sponsor khainani bagui bai ready tongo happen Chini asuk agini simi proper communication ni bangui asuk salai malia hingke rang ge bon logeo 2 lakh tongnai amo agi no announce sungjak taklai je Tipra Idol suru ni simi je participant rok asuk excited Jotto no khatung laijak kisa masa fees rok nakha hani bangui je serious borok rok phaikha Tipra Idol poila was chaimani sekang bai Jotto no tamosinai sajai angui comment khai social media rok sau je development work khaimeya othoso samung musuimung hingke TDC song khairogoi srai rok no omo khai tong nei fem lok tong nei kwbangma allegation rok khainai bi tong yang oro jaga sani musugu ICA Department Information Cultural Affair ICA Department ni samung kha Chini culture Chini tradition Chini samung Chini musuimung Chini musamung Chini tiprasani je agi ni simi siri city ni simi omo haike phaimani no promote khaibani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai Jotto no ang buchina bai dekhni chanani musugu je oro jaga ICA ni rang bai oro ni drinking water facility roimeya lama snawi meya te nini tamo sene nok bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok bu nge omo ICA je tu boni bangoi chi department sananja state of nai de bor ne kabangma festival utsob ungu nge omo haike ne Chini oro bu ICA department ni ke Chini tiprasani rasanai musuinai musanai borongni culture tradition no जों बाहायके प्रमोट खायनाय बोनो सिसों मा सागथारनाय हानि बाङै नो जों Tipra Idol season 1 to सेमाव थांखा ताकलाय season 2 जों लेट हा ताकलाय खायनाय बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रहि हलायबो प्राइस रनि बागै तो फानो पाइखा ग्रैंड फिनाले नि डेट उनु थांमानि सकांगो बिबेनो कारणे आपजराव जों खायनालिया गे खना Jotto no phaibedi Jotto no nailai grand finale o 5 jon tabo participant sok phaikha mane step by step level parngoi bo o jaga tabo 5 jona sok phaikha thangnai bosoro jung nokha je Tipra Idol o brand bumung mamani pore borok kwbangma India ni je Tamil music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok space makha hasugo kamiwo je jesu rung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba koisa sini ya hachi ge Chini Tipra sarok ni bisingo kwbangma rachawani wo talent tongo omo jungbono charge khaiwi borono platform donani bagoi no o Tipra Idol chengjagmani tabo onek upokarung baikha je thangnai o participant khainai contest khainai boroni bisingo jung nukha Rupesh Deborma Rahel Koloi nini Priya Jomatia omo hairok kami o tongmani seba sini ba borono koise sinia tabok je 5 jon toparo phainai do borono bu agi koise sinia kintu tabok borono neni naputi hondi